Ćao svima, danas ću vam pokazati kako koristiti Jet Engine. Ja ću ga isprobati na igrici Subway Surfer. Koliko najviše može. Kao što vidite, ja sam već bio to hakovao, imam sada 802.700. I prvo što vam treba, dođete u ovu kućicu i nađete Subway Surfer. Evo ga. Ali nekad i ne bude Subway Surfer, nego nešto drugo, neki drugi proces. I sad kad je već to skenirano koja je igrica, i sad pišete ovdje 802.700 koliko imate, sad first scan i ovdje ima 2. I sad vi na primjer potrošite, lupam kupite, sada imate 802.400. Sad next scan i kad vam je ovako 1 pritisnete i ovo će vam se pojavi dole. Sad koliko želite, evo 1.000.000. Da, sad sam ja izlupao nule. I sad evo 1, 2, 3 milion. Ok. I ovdje ako štiklirate imat ćete toliko para. Kad je štiklirano neće vam se troše pare. I evo vidite, štiklirao sam i vidite, ne troši se para uopšte. Vi to možete i na kanteru, onako kad je prva runda, ali ne vjerujem da ćete moći zato što isteći će vreme za kupovinu. To obično traje 20 sekundi, ovo traje 800, pa da kupite, pa i onda prođi, ali bolje nemojte, možete i oko speed uključajte i to je to.